di Kumno Paralok si simpang yang supaya baroh ni YouTube channel jangan ke Jingtip Technology. Pada pok ni video mendak sing Paralok aku ampen iaphi kan ni internet trick ke best pa. Pila ban Thoh ki application la ni ki email jong pi Daka basuk ning ba kan ni website daling an batai pi pok ni video. Kong do pilih ban le pok Chrome browser, na pilih le pok Chrome browser, sa type ni website mo rytr.me. Pilih ban ni la po ni pok ni website, select yang ni start writing. Pilih ban continue dekat email, dekat Facebook, dekat IKI nang ni mah. Kita ngan cu continue kai dekat Facebook. Pilih ban i ngal continue dekat Facebook mentan. Pilih ban i ngila po ni website. Tengi la ban jet new tone mo select tone. Appreciative, assertive, candid, the convincing. Tengin jet the convincing hi. Call to action tengin le email mah. The key points ngila man Thoh man malang ni Thoh ni I am sick. I need leave for 2 days. Tengin le ni write for me. Film ni kadang load tu. Film ni kita Thoh subject tu request for leave ai. Okay. Pilih ban lebih ni direct, select all, di copy. Dia pilih ban send kan ni email. Ni pilih ban you kan ni you. Bapimut ban send you mah badan kam. Dia pilih ban pendan kam dah kan ni website. Dia tanggung tu Paralok baieid pilih ban kan ni internet trick abang ban email tama. Kalau ngah masuk pa ba pilih ban Thoh. Yaki email sen ki application jong pi. Akan jaga try jong pi pilih ban sulai direct tu. Cu type begum tu tesu copy be gitu you. Dia pilih ban send ki. Dia ngai scam kan ni video kalau ngah ba Iarap ba mo iaphi peit mentan. Dia Khublei Shibun Paralok peit ado kan ni click mat semua ba like share ba subscribe.